Really, I peluk mane, Homchang, peluk mane, tema not to you in Europe, asumuk ko bang marok not to you. Ini cung kaisa, Rabindra Nath Tagore, jadi Maharaja ni kaisa, Rabindra Manikyo, dia agar kata sekolah, buat kaisa, aku ada tak kaisa aku tino cung protes kayo, tapi mana Maya, orang like mana, jom tentu ini. Bila orang Rabindra Nath Tagore tangi, abang bagi cung protes kayo, di pramutan ini, jadi buat kaisa aku Kaimano tengok, aku Rabindra Nath Tagore Kariya cing bubang itu sekali naik, কিন্তু cing bubang itu kaisa kan cing खुशी सरकार बाहर और jangan naik ini tata gaya, ay बोरा वो खुशी तो अपने direct itu total 1900 देशों की इसमें और उसको भेजा ताकि अपन बने बलाई किसे फिर और खरा का जो दिखा है जरा चोला खेलने लगते हैं लाइन बुत तो चोला खेलेगा पेबो आंदोलन खतर खेनाई दादी ना ये तो दादी जो भी नॉरी हैं क्या जो आगामी जो पेबो चोला खेनाई खरा पिपरावो itu apa maksudnya पेबो खेनाई बलाई के चिंता पिपरावो बलाई के Khaduma Homchang coba Kaimano abang bagai cini medan te kangkui cycle naik amai madam norok ni aje really wo gusik jona rok inkana borok bob no tuyui norok asuk luku ke bang mak Homchang tuyui norok omo haire Kaimano no isa cycle naro sungtinio paso se jona brok nai tine cuma pemoni karon ke pose Rabindra Nath Tagore mukti je Umakanta Academy our school it was founded by our late great king Bir Chandra Manikyo Bahadur Devarma. Now in that school we have seen Rabindra Nath Tagore's mukti statue is being erected, which is we think that is not to be, because the founder is Bir Chandra Manikyo that we have seen, he was the first pioneer of the education in Tripura. So we demand Bir Chandra Manikyo's the great king's his statue should be erected in front of Umakanta school. If this is not being done, we will not remain silent spectator. Our demand and our survival will continue until we get the successful statue or to be erected in the school. This is what we demand today.